Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya. Nimina GST Council meeting voice nga palina Susma Soras Bhavan New Delhi neya Taxation Minister Dr. Vanathan Atel. Sorkala pui Finance Minister P. Nirmala Sitharaman GST Council Chairperson ni Bokchuan. GST Council meeting hi kai shuaya. GST hi dan pakhat Goods and Services Tax Act 2017 manga India rampuma bungrolele shalle service chilak nani a ayen kolna tan po hian India rampum puya state zongjong le Central Department 10 system software pakhat Goods and Services Tax Network GST an mang ani he system changthung tak hian GST hi India rampum puya ayen kola sarkar tu sogena talan danin he council meeting poimo tak hi Central Sarkar le GST Council chuan an ngai poimo hle a member minister tele ho tu poimo te hi thut khoma telnge nge tura beisei anni tun tum GST Council meeting a hian agenda tam tak zinga an soi poimo zual zinga Mizoram khoi thil poimo omnual ti sarkar thu chona tar langa heng zinga hian cancer damdoi tax rate za som pani tanga za panga ti hniamani don thu te hei hian damdoi man ati hniam pha don thu le cancer ve tamna Mizoram mipuitan azang khai pha tura ngai ni thu sarkar thu chona tar langani meeting hi nimin tla daruk thleng kha nei ni a he huna hian minister Dr. Vanathan chon ministry danga mi poimo te muin ador kual chunjom le bok ani Longkai district at Longmai Polian Ber Hiang Lai Association while a kum songatlin na Golden Jubilee Lomtran ani while a Golden Jubilee hi kumin kum tiratang khan kong sang sangin lom chawani a in fiam na lam hoite namji rang pholang thei zaile lamain ti siakte in ti hlimna lam hoite Vantlang tana thil thati nan ten Golden Jubilee lomna hi kalpui me kani a alomna pui ber chatun thani somni pathum hian waile din champha nei ani don ani waile Golden Jubilee lomna nei chhome ka hian waile sub headquarters si ha chuan Vain Khan si hata futsal ground na sports meet bot sain central waile general secretary pu Joseph Lalming thanga chinza chuna man puya Central Wail e General Secretary chuan Wail e kumsomnga anotlinin anpol in hana lungphum poimo berchu Christian nundan moi choi saneni ti hrethar turina cha a tong thiam chu namni na le zirang humana thaberani thu sein pu Joseph Lalming thanga chinza chuan lai fa ten lai tong thiam ngei antum chu anti tu lian berani ati a nam anga man son the nan chuan tu po an thopui thei apoimo thu soibok ani Bill Clear ICDS project on Eglavia Model Residential School Bill Clear anemia screening week poshan ma sani somni pali poli nimin khan anemia screening an manga he huna hen CDPO pilal thankimi chuan ICDS na tho tlang puitar langin no pangle nu rai puarte enkolin chotha chi sang an pethin ti soya anemia chu thisen tlang chamdat na ani thu soin mei chetlei role nu nau poma om du big thu soya chu tiang thleng lo tura inven dan kong sang te an hriat ve poimo ani ati khosik ser thabia thinei thalo tholei theilo luhai changoi ngoi samtlana sa kut ke mor vot reng lung phumu malo te hi thisen nei tlem wanga thleng theni awangin doctor te ron wat thin turina cha ani CDBO chuan Mizo te hian voi khata chole thil dang e teu kan chinga hei hi thil thalo takani ti a voi khata e teu lovin Eizin zok turani a thil chi khat e teu lovin thil chi sang e thin hi hrizel ata na tha thua soya tuin tama poimo thua soibok ani he huna hian pumal somdong liana circle officer Bilko Clear ICDS project on thua soiboka hemin hu hian mesetlei rol somthum te anemia screening nei pui ngal ani a iron tablet an sem ngal bok ani Vain Khan Prime Minister Narendra Modi ka ishuain Anusandan National Research Foundation NRF Governing Board chu ovai khatna New Delhi thu khoma he huna hian Union Education Minister Dharmendra Pradhan ne official poimote antel NRF National Education Policy Sanghi somni rodna angadin ni a Ramchunga University College Research Institution ne Research and Development Laboratory ate zirbing nale ngai tona thar ti mason zel turin NRF dinani a Ramchunga Scientific Research lama kongko mutu ngai tu sangver ani United Nations Human Rights Chief Volker Turk chuan Gaza boina ti top turin ngan asiam nun UN Human Rights Council session voice nga pasirina a honna hetu sein pu Volker chuan Indona ti to patul thule in hirng hon na lian zoga thlen ma a boina chin fel chu ngai poim ma sak bera nei atul thu soi ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani